Gututhuka kwa murimu wa coronavirus guku bururi-ini ni kurehete bata wa kwambatiria ikiro cia utheru na njira ciothe na niguo kugeria kung'ethanira na murimu uyu. Ona gukiri uguo kuri na mateta maingi ma icigo guku bururi-ini, muingi ukiuga kuri na thina wa mai. Mwena wa Naivasha aikari o hamwe na onjoria maugete thina uria munene o magumeire ni wagi wa mai na riu maracungiririo kugura mai o hamwe na thabuni wa gwithamba moko, undu uria marathie nginya hathara kuona no nginya mathingate utheru. Tukaweza kununua mtungi kidogo maji na tukaweza kununua dawa ambayo ni Dettol, tuna Jik na sabuni. Wamepotea wote sababu kila watu wote wako manyumbani yao. Oho ni moretie thirikari ya county korwo ikimateithiriria niguo gutigirira ati onjoria o hamwe na aikari ni megitira kumana na gutabanio kwa murimu uyu wa coronavirus. Tunataka county itufikirie mambo ya dramu hapa, atunulie dramu hapa, ndio ile sababu ile shida tuko naye ni shida ya maji, ndio maji iwe mingi kulingana na ile customer tunabeba hapa. Mwena wa Moro kaunti-ini ya Naikuru gikundi kimwe kia onjoria nikio kiracungiriria kwirutira kuheana mai thoko-ini imwe mwena uyu thutha wa makaya ma onjoria makiuga thoko ino ndikoretwo na mai. Na ugonjwa ambao umetokea, ugonjwa hatari wa coronavirus, na serikali inataka watu wazingatie usafi, ambapo kwa hii soko hakuna maji tunateseka sana, lakini kuna msamaria mwema ambaye ameweza kutokea, ametuletea maji. Ametuletea maji na sabuni. Ni muhimu sana kwa binadamu na hasa zaidi sana tunahitaji maji sana wakati huu kuko na hii janga la coronavirus. Ona kuria uguo kuri na wirutiri wonanitio ni atongoria matiganite wa gutigirira utheru ni wathingatwo na njira nene, na murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Murang'a Wanjiru Wachege ni aheanite matangi matanyiheire 50 maria makuigwo thoko-ini, thiteji-ini cia ngari, undu umwe na kundu kwa muingi ta nja ya mabengi niguo kugacirithia utheru. Kira mai ma kuigana na nimatigirira ati andu aitu nimagia na mai matheru ma gwithamba na mai maingi o ta uria thirikari irahimiza. Mai maratherera no ti mai mai karite handu hamwe. Oho ni moretie thirikari ya Murang'a ikorwo ikiheana motungata ma mai niguo gutigirira kwina mai ma kuigana ma gwithamba moko na ningi kuiga utheru uria wagiriire. Mundu athie na kuu thoko-ini endia nyeni ciake, ahutia bia, eka maria gwika, akeyoga. Nayo thirikari ya Kiambu enyitanire na kambuni ya mai mwena wa Ruiru ni maraheanire matangi ma mai maria magathikitwo kundu gutiganite kuria muingi urithambagira moko niguo kugacirithia utheru na gutigirira murimu uyu ndunatabanio. Wananchi kwanza wenyewe wajiangalie bila hata kusuluhishwa na mtu. Kitambo serikali ikuje wewe mwenyewe uangalie. Hii ni janga limetokea na tusichukue kwa urahisi. Tuendelee kupeana hii maji kwa this washing point mpaka wakati tutajua hii janga tumekabiliana nayo. Oho ni moretie aikari guku hamwe na onjoria gukorwo magithamba moko mahinda kwa mahinda niguo guthingata utheru na ningi gwithema kumana na murimu wa coronavirus, na makoria ciari kuiga utheru uria wagiriire kuri ciana ciao niguo kumagitira kumana na murimu uyu. Kameme TV, Njitagwo Wangari wa Kibaki.